Tala Fou il nei voi vainga o Tala Fou ale si fonga o le lo mua I Wellington o le tatu tala mua e to tasi le aso o lo o toe mo le manu lo tele o le tunu e faali ai ni o lato manatu malangona I le komiti filifili o le parlemene I Wellington e tu sai o le pili po le tula fono tau fa alfi le malo e winga I le toe fa tula ina o le anganga o tu o le whengainga o Waitangi le Treaty Principles Bill. O le nei pili e pe ona sila fia, e matua toa tele te ngata na te iai, ma na mafua mo iai le solo tele po le hikoe, le asa awai le whaitau fia se furu wafe o te ngata, a ngai atu I le mauta o le parlemene le tausanga na te anei. E le imanino mai le teimi nei la o whainga o te ngata ma whaalapo tonga, ua o atu I lumo le komiti filifidia le nei, o lo o ilo ina le pili, aina ta ua I li poti e lau whaasaralau, e mauti no lava e to tele. O le vailuanga o le poa nā nei, o le a whaamuta ia loa ia, le talia ina lea, I lunga o viso o te inga tele vavave, po le online, o manatu malangona tusia e tu sai o le pili, ae o le tūlai lima I le fiafi o le so lulua tae ao, e whaamuta ai o Natalia ia manatu tusia e lafo ina atu I le komiti e awala lea I le meli Masani. Ua fola so e le palemia ia Christopher Luxon e le langolangoina e lana pati le whaitaunga e lua o le nei pili do tonu o le palemene. Peitai o le tūlanga le ua o ne iai ua matua I longa o nā whaina ai le vaa whealoa ai o le whainga malo ma tangata Maori o New Zealand ona o le nei pili na whaaponga iai le patia le Act o stasi o vaenga whaupwhai o loo I tonu o le whainga malo so o whaatasi. E taurus fulfitu tau sanga le matua o se li ua molia leo I le fasioti tangata ona o le maliwai o se taumaititi au kilani saute I le po le sa. Whailo mai leo na tau fia le nei li ina ua maua I le tono na ta male le taumaititi ua umalona ola I le vaveao o le asonga fua. O le wauli o le asonga fua nafi le na tu lai ai o ie le whaamisnonga whaai tu malo I le ai o manu kau. O loo tau fia le teimi nei, le whalawa I te leina o le ingo le nei tangata, mai o loo tau fia nei o ie lalo le wainga leo, e ui ina le I whamawina pe de te e pe I o ie I o na mōlianga. O whamaunga leo ma le whamsinonga o wailo ai, o le whalawelawe le nei na awhi ai le taumaititi o umaro naola na tupu I le asosai le pito nuu o East Tamaki. I le teimi nei o le o whaamaunia mai e leo e whapea e iei se taumaititi na umalo na ola I le aso le tausanga fau ina ua solia I se ta'vale I le awala I le tonu o la tau lava fale po o le driveway. Na tupu le whalawelawe I le fale o se ainga I le nuu o goa pe tusa o le a ono I le fiafi e tusai o le lipoti e leo. Sa whaanati atu le nei taumaititi I le fale mai goa pe tai na si linga tau mwhainga e whaasau ina lona ola. O le aso fo I le kiri si maasi na tupu ai le si whaalawelawe whaapea I le nuu o Masterson le fo ina maliwai I a le si tau mai titi. I le whale mai tele I middle moa na tau fia I leo se alii o se misa na tūlai mai I le fiafi le asonga fua na nafi. Whailo mai leo o le tangata na manua I le whaalawelawe na whao o lima I se tasi o ngase. Luas fultoru tau sanga le matua o le lii ua tau fia I leo, mai ua whaia I mōrianga I le whao o lima. Staimi o le so o le atula I o ie luma o le whaamsinonga whaitu ma loi manukau ona o lea mata opu. Ua alia li mai lea whaalawelawe I le mawai ai o nā yaso talu na whaapā e se tangata I se whana I le paka o ta'vale I le whale mai la valea I middle moa I au ki lani saute. Peita aina whailo mai leo, e le aise sotanga o ia mata opu e lua. O leo o whailo mai e le auwa ai tau e whapea o winga malu lua le tau e pei o nā whaina I tā whaonga ma malo longa o le tau mawhana whana I nisi vahenga o New Zealand. O le a wha wau pea mo le isi va yaso o luma na I nei. Peitai, o le ripoti le tau mai nei le Med Service na tā uai
le tai ona uma ia so le ma le mawhanawhana amata i le so ona toi fo i le mawhanawhana ma le vevela ia nisi vaenga o le atunu o lo valo ia mai le o atu i le tolus fulu degrees le maulunga o le fua o le mawhanawhana i le tūmalo o tāgo i le so. Ai o isi vaenga o New Zealand sa i longa o na malulu ai moise lava i vaenga pito i saute ma le talawhata i sa o motu umai lua. O sa vili malolosi mai saute i le sana tenei sa i longa o na whaina i le ta'alonga kirikiti wha le vao malo i le Basic Reserve i Wellington le vale o New Zealand mo Sri Lanka mai sa whaonga ai palani keke o le au mai moa tau wha mawhana whanai. O nei matangi malolosi, sa ilonga o na so wai le vainu u ma whapea o nā whainai malanga whaatulanga i nā waa lalo. O le valo anga lato mai nei le au ai tau, da tau o na toe fo i le tūlanga masani, ia le tau mawhana whana i leisi lua mai aso o luma nai nei. Ua talia e le polinu o Wellington e le whaaiunga e whaatau ese hatu le whaleti whanga le Reading Cinema e le Courtney Place ina ua le manui ese tau mwhainga le tausanga taluai e whaalua ise vai ngā tupe tolus fururua miliona tala mo le toe whaale leia o lea whaleti whanga. E pei ona silafia o le whaleti whanga le nei Reading Cinema e le Courtney Place na tapuni le tausanga lua aves furuiwa ina ua iloi ni suenga na whaia e lama tia tele ai le saonga le mu i le taimi e lu ai se mafui e tu sai tasi ma le awha hectares i le te leo le ele o lo tu ai le whaliti whanga o se ele umia sa loto le ua whaatawina nei e le kompani whaatau whale ma whanua e ngoa o le Prime Property Group. O le tausanga lua awhi lua sfutolu na tau ma whai ai le pūlenga o le ai o Wellington e la tau te whaatawina le whanua le nei o na toe lisi e tuai lea i le Reading Cinema. Pei ta ai o le tausanga na tenei lea na toe whaapawhala ai lea fuafuanga. Whailo mai le vai aso nei e le tamata i pulenu o tori whanau ua ia talia le whaai unga le kompani e whaatau ese atu ia lea ele o tāla whenga i leo fwoi ma fuafuanga mo le sanga whaale leia pēo lea vaenga o le lau mua. O le company le Prime Property le ua lātou whaatauina le whanua le nei o lo iai le Reading Cinema o lātou fwoi e ona le whalipeli mā loa ingoa o le Amora Hotel le an amata tapuni mai le tausanga i lua awhe se fuluma le fitu. Ua mana o le kompania le Woolworths e lātou te whaatauina i le kompania ingoa o le Big and Johnston Holdings i le tonu o New Zealand nei. O le kompani lātou te ngausia mea ai ma tau mawha ua vela e au fi ai a ano manufasi a toa ai masupo whapefo i maisi i tu ainga SS o tau mawha. O le o tu inatu se tau sanga le Woolworths i le komisia pūlea mea tau pisinisi le Commerce Commission mo se whaatangana e lātou te whaatau motu inai le kompani le nei o le Big and Johnston Holdings. Ua luas fulfitu tau sanga o ngā lue wa lua le Woolworths ma lea company i le vaenga a fi ai tau mawha ua mai a o na saunia ma kukaina le lei. O winga mawha na whana o le tau o se amatanga le lei lea o le lei tau sanga mo tangata whaatau mai supermarketi i 2SS o New Zealand o le ngata i na tele ai fuala au aina a toa mo fuala au whaikuka ai ua tau wheo lolo ai fo i ma le tau. Whailo mai e se sui le company tele le Woolworths o se tūlanga le lei tele ua mai tau ina i le tele fuala au aina i o lātou whale o loi le nei taimi. O se tūlanga e mautinoa o le awha a waupea mō nā i māsina ia o lumana i nei. Na ia tā ua o le taimi nei, ua tele le supply o fuala au aina iai i a mōli whapea apricots, peaches, ma plums e o foi i meleni po watermelons a toa ai ma le sweet corn o le ua mwawe o na maua i le nei taimi ona o tūlanga mawhana whana o le tau i nisi vaenga o le tunu. O le ai o da nene ni le motu i saute e whape ai ma tā ranga i le motu i mātū e o pito i taunga tāi i a le tau po o le tutongi e whaau ngai nai o lātou waita ele po swimming pools pe a whaatusa lea i isi vaenga o New Zealand.
o Dunedin e valu Tala Fou se fulu le tau mo se tangata matua e ta ele ai le vai ta ele o le Moana Pool po o le St. Clair Hot Salt Water Pool ia ai mai se fo i le vai ta ele o le te puna whakaehu i Moskio o i ulai o le tausanga taruai le ana si iti ai le se fulu pasene o le tau mo ia vai ta ele pe tai la ele o vai ta ele o pito i taunga ta ia le tono le tunu awa o le ai o tauranga e iwa Tala Fou fulu sene le tau mo le tangata matua pe a fia ta ele i le Bay Wave Complex o isi vai ta ele o tauranga e ono ta la iwa fulu sene le tau a e iei fo i ma vai ta ele ma whanawhana po hot pools ia e o tu lava i le luas fulu fitu ta la tolu fulu sene mo le tangata matua e to tasi pe tai e ui o ia tulanga aina ta o mai e to te le pe tangata o loanga ia tu e wha malu ai i vai ta ele nei o Dunedin wha pe ai ma tauranga o le Bay Wave Mount Manguanui e tu sama le tolu se lau afe la wha i o tangata e a sia tu iai i tau sanga te itasi. E me tau whaafia fianga o le pese e whaingoina o le easy a le au whai pese ta mai ta i Pasifika i to tolu whaingoina o le ART sa tūlanga mua i le lisi ma le whaasalonga o pese sa hau pito fia whaalongolongo i aitangata o New Zealand i le whaiunga o le tausanga na tua nai tu nei lua afe lua sifuru ma le whaa. Ta mai tai nei to tolu o Anastasia Suria, Rosetta Lopa, ma ti resa fo mai na amata pe pese whaatasi mai a o ngai le intermediate. O nei ta mai tai talavau e le ainga ai no lato whaalia mai o lato e uso ia ke riso o ni talavau e te punga mai Sāmoa whaapea ma toke lau. E nai tala mai whafo o whaalia mai le palemi o le malo kanata o Justin Trudeau i alona whaamoe e whaamawai mai lona tofi ina ualata ili se furu tausanga o tūlai mai le teita inga o le malo o lona tunu. O se ripoti mai le Associated Press i le ai o Toronto na ta ua i le talia i le palemia o le manao o nisi o sui awai o lona vaenga whai ina ia whaase e tua ngalu o ia mai le tofi taitai a o le i whaia le whainga pālota i se taimi o le tausanga nei. Ta ua la le palemia ia Justin Trudeau o le a le mawhai o na ato toa le whaatino ina o na tiu te whaataitai pe a whai e tele le mawhai tionga mai le tonu o na ia lama pāti po le vaenga wha au whai o malo o lo tūne i le whoe i le taita inga o le malo o kanata. Na ia whaaria o le ave peo ia ma palemia le tū mau se ia o ina whilwhilia e le pāti ia seisi taita i whau e sui tūlanga ia te ia i nai masina o lumana i nei. O le whoi ua tolo po ai ma tau o fianga o le palemene o Kanata ina ia le mawhai ai o na whai e se lafo o le whaatua ina o ia malalana whai ngā mālo. I le Pasifika o le asonga fuana nafi le ana whai lo mo iai e le whai ngā mālo le tū mau o lo iei nei a tonga o le a whaawo pēo na lātou tau ove ina le pūlenga o le atunu u e tāli ai le whaava ina leo seisi whai ngā mālo fau i nai vai aso o lumana i nei. O le whainga malo le tu mau le o lo ia tonga e whaururu i le sui palemia o sa miu kuita vai pulu mai o lo au fiai ma minsta o le kapeneta sa iai a le palemia le na whaamawai o huka kawa mei liku si o si sova leni. O le palemia le o sui tulanga atu iai o le liingo ia aisake valu eke o lo tau whaamautu wha le tula fono lono filfilinga ato ai ma le tofia o sana kapeneta. I tā alonga, ua te lia le komiti whaafoe o le uni le kopia Sāmoa, le whaamawaianga o le whaia o ngā uru o le manu Sāmoa, le tō whaamase mahoni swalka. Pei o na sila fia o le tausanga na mawai tunei, le ana whaamalo lo le tu mawai le komiti whaafoe, ia le whaia o ngā uru, ina ua whaia i aini mōrianga sori tula whono o lo o tua ina ai o ia. Whaalia le teitei whono le kopi Sāmoa, tui le epa sei lele malia le ngoi, le nganga whaawetai o le pulenga ma le komiti whaafoe i le hoi alo le tunu mō lana tautua i le tālonga le kopi a Sāmoa. O le teimi nei o le ua amata na sa ili le kopi Sāmoa
ia seisi fa ia o ulu fo mo le ka pitele po le au le ka pitele le tunu le manu Sāmoa to fa ia mase o fa ma vai nei ele ngata ina sa avea ma ka beteni o le manu Sāmoa ai sa ta alo fo il ta sango le ka pisu po i New Zealand mo awe au fi ai le Highlanders o le Hurricanes fa pe ai fo i ma le au le Chiefs i ta alonga te nisi ua le manuia le tau mawhai o le li te nisi New Zealand tontasi le sa tau vai le tamusanga o le ASB Classic i au kilani pe ona moli mawina i le aswana nafi o le nei li ingo i a Isaac Percroft e luas fulfatu sanga mai le lo mua i Wellington na whaia ina i le la ta'alonga ma le li o Sisu Burks mai le tunu o Peleseuma e ono i le tolu ma le fitu i le lima na maua Lauano le Wellington le nei e tau vai le ASB Classic ina ua manu malo o i le vai asa taruai i le tauanga te nisi o le Te Anau Invitational mai na ia taua o se awa noa tahua te lele nei mo ia i le ta longa. Ia o le whaingole nā o Tala Fou.